Je, unataka pesa? Kwanza kabisa, epuka tamaa za kimwili. Epuka marafiki wabaya. Na uwe unakumbuka kuwa una ndoto ambayo umeshajiwekea katika maisha yako. So usifanye kitu kwa kukurupuka. Kama unahitaji kufika level fulani hivi ya maisha, au unahitaji kufika sehemu ambayo kila mtu atakuja kukushangaa, basi anza kujitengenezea ndoto katika maisha yako. Unatamani kuwa mtu wa namna gani, au kufika level gani? So hiyo ndoto ndio itakuwa inakupush katika maisha yako. Kila unapotaka kusimama, unakumbuka una ndoto fulani ambayo unayohitaji kuitimiza. Pia chingine, juhudi. Unapokuwa unafanya kazi fulani, unapaswa uweke juhudi kubwa sana kuliko chochote, ili mradi ufike mahali unapotaka kufika kwa haraka. Na kitu chingine ni subira. Unatakiwa uwe na subira na kuamini kwamba ipo siku utafika sehemu ambayo unayohitaji kufika. Maana bila subira unaweza kukata tamaa mapema sana, lakini ukiwa na subira utakuwa unaamini kabisa hata kama sio leo, kuna kesho Mungu ambayo Mungu anaweza kaniona na mambo yakakaa sawa.